here better than it tried to have a donero work with the Risi. It tried to the rare and don't buy ye. It tried to the rare a cool, it tried to the Port Harcourt and the Nigeria. It tried to the rare boo, a webboy London, a webboy America, a webboy Canada, a webboy Germany, a webboy France, a webboy Italy, a webboy Australia, a webboy no China. We are doing a fair no risi. Eke wadigaji tuwa yao. Wabege egenegekai udoni. Itwe baba tuyi. Itwe taniko. Iye no kwa idage wewao. Lagi sao. Lamogu ko iye no kwa. Ko iye no kwa wesu na reu wawaka are na. Idage wewa wabokan ye. Koyo. Iliwe tuya awe baba ke babi ye ya fe. Wagmuya itota. The man who the mate ready my yawe we do. Bill my yawe we do not have my moi. I will have a more with my evian. Even in my way now, I got mono. Now I can't walk more. Now, oh, Ibude. Now Ibude. Ibudoga do. Ibudoga ohonsa. Ibude Maria no ma. Ogo honsa no. Bunu salobwa gwale meji na mo ya tin obi ban na mo ya mama uyo salobwa o ya yi ma ya be ye uga mo sanode aya gosa aya rosa aya de babi salobwa go salobwa owo salobwa maga yo nda owo salobwa ofun ba ya mi bo te pon ya ri no sa irun ya ri gosa ye no kwa be abokan ye no kwa ko ye lagi san o Lamogu, abokan wo. Odin wa ye no kwa vai wa re na. Ye no kwa va osaga oreban. Ye no kwa ayoba na re na. Wa abokan ye no kwa. Ga to ebu na wo ya wa be you ga no de. O ga wo sa no de. O yo sa lo ba na re dagbo ma do se e de no de. Ma be de ba bia e be ga. E mi no kon ni na ma so ni e ro. Ma han su na o. O ga do ma lo ta na. O ga do Ogi ibude ogo honsa. Ibude no keke no honsa ari no wa be na ya ken wa gbona. Wagi mari hu gyosa o. We ni ra ogo mo ke wa go tin no wa. Sa do bua no go do ha. Wo se ya de na no kie. Wo se yi no de. Wo se ya kwa na mai dagi. Wo bo wa ya ye sa no ba ra ma. Wo nya de. Wo nya fe, wo nya tin. Wo nya yo. Uyo wo salobwa benu dia ma benu we ma we ma hia wu ma we negbe wa ipo mo yi na no mu yo mbo enwe na oge ibi edu na azu nu edu na agbe ni edu na go ato edu na we aye ma ere eme nwe do salodwa na we ama ma de na ande runge we he na we ama ma be no wa na ga tie na ga dan ho e le ba se ba na we ato edu o are ogi mama e oge bo ogo salobwa no wa wọ́n mẹ́rin wọ́n yọ̀ wọ́n bọ́ owó ní àwàsù owó ẹ̀sẹ̀ rà ọ̀nà owó dọ́wà owó èké náà àwàsù náà bẹ̀ mìíràn wẹ̀ bí ẹ̀bù mẹ́ ọ̀kẹ́kẹ́ ní abẹ́ ayére ebi èsì náà yà nyà gbọ̀n ẹ̀mí náà bí dọ́ gbẹ́dọ́ azọ́ lọ́yẹ̀ náà dọ́ àmà yà yẹ òsàlùbà ní sáà máa ẹ̀mí àwọn nùsọ̀ yà ọ̀tún yọ̀rọ̀ yà kọ́ ní ara dẹ́gẹ̀ èmi náà tánà ọ̀gẹ́ nẹ́gbìmọ̀ pa èmi náà tánà ọ̀gẹ́ dẹ̀ náà pa sọpọ́n ọ̀gẹ́ dẹ̀ hìá Niye do ya fe make da me, rion ni make da me, iyo ni make da me, iyevi. Kebe nwa, eke ni ani ayo nwota gbon, ni aga yebe mo na ma emi. Ni aga yebe no mo na ma emi, mo na emi ko wale. E do ki ya do ki mo no yin o gba. O ma mi no ga yu. La wo sa lo boy na ma. E gi ma ya defie baby. E ma na do gi ma defie baby ama en se o la ho gyu da gbon ma. Rupa yo da man ma making and de e ma chan bi o uyo we e pa won we chambe ma we na we ni Jesus Christ no nya wa isa ene ra ke bogo mo ke bogo no ho isa ibude oge honsa kaka mu wa yi o ma ga me emi no ho na gwa kan Evi no ho no na gwa kan ye wa evi ke vi no susu yu a o ga ro u igbangun me
we bangun okun mayagwana ni ati messenger u no tani na me kira do muori bi maga tani adogun kan ado ran to awe ni mahaya mi oba no mi ya fe fu era agbon agbalo to temi ara on edowe agba okoto vehi ami doe e do no e wan gbona o afu ni manyo ise abokan owie do na ya iwe mi no ya iwe mi na ibude no sa ho no di enima goyo ifwe o oge edogbo ni owanje ifwe o oge edogbo ni ovanje da loge ben dogbo no ye wa ni wa re do ni wa ben dogbo oge do wa waye wala de odi bini ona la de zebu na la de ewan wi ona la de ihimi wa we dege ewudon riba idogbo ni wa ni kin ona re ko ugano ona re Port Harcourt ugano ona re Kaduna ugano ona re bo London ugano ona re bo America ugano ona re bo Italy ugano run doni ma we no ya efu o no ya we de dogbo no ye o wa ye no ye no be ya uyin me no wa yin be ba no ya yin mi uyin mi o pakara o no ye be ozuonu makon o e babo dan ta o we e bi tan hu evanyo gi o vien o we ma o mo e yin yo de no ala a ba ai ware na e satin la yo de ni re ma mo emi yuda no ala a wa ai wan e se tin la yuda ni ri o mo na ma emi ko wari awo apa ya won afian gbe no wan ni no mi o pe na ma emi ko o to re no mi yan afian gbe no ko ni no mi o pe na ma emi ko to re no mi yan afian gbe no o pe ni no mi o mo ko na ma emi ko to re no ri no na mi ebi ya mo ba ebi na ko de na ga iro ebuda o ebi na ko na ga iro ebuda o edo aga yo bo wan ebi ya kwa wo na o ebi ya me no kin wa mama mi yo de no ala o kekirare we ari ibi e ga ri be ye ya ga ri ona abi ye ki ba wira no mama mi baba bi ibi babi ye ki ba wira no wa mama mi be e source bogu ga mo sa lo bo e ni awo ya ga mania ya ta lo kwa o ya ga ta lo kwa ye abi ye bo gbon wa be ke da daga no da e ma ya tin ti edo right last skills of social awareness last week we dealt with half of them. Today we will deal with the other half. Last week we started with a self-starter. How a young man, a young lady can be a self-starter when he gets out of home, when he gets out of his parents' home. He should learn to be a self-starter every day. Whether you are in Germany, whether you are in London, whether you are in South Africa, learn to be a self-starter. Your father and mother will not be there to wake you up any day. No. But you learn to get up on your own. Learn to start your day. Learn to make a coffee or tea for yourself. Number 2, appointment making. Learn to make appointments. Learn to keep appointments and know when to get there and when not to get there. Learn how to make appointments. Don't say you forgot. No! In the outside world, you have to learn to make appointments. Then you have to learn typing and computer skills. Although we didn't learn these things when we were young at home, but you go to the outside world, you see that you cannot do without them. You cannot do without typing. If you don't know how to type, how are you going to write your papers in the university? You can't do without computer. How are you going to do your assignment?
They are in computer nowadays. They don't write them on the board anymore. Even in Benin now, children are learning to do their homework on computer. What they call online. Online simply means computer. The other day, I called my family and they said their telephone was being used at that time by their grandchildren. They were using the telephone for online homework, online assignment. I just raised my hand unto God and I said, that's good. Our Governor Obaseki, is doing a great job to give our children first-class education. That is how it is in the world. A child that doesn't know computer is not going to go far. Number 4, job application skills. We need to teach our children how to make application for job. To go to school is one, but to get a job is another. There are ways of getting application and ways of looking for them. No job will come and meet the young man or the young lady at home. No, he has to learn it. Number 5, transportation system. Every city you go, every country you go has its own transportation system. You have to learn how to go about it. And don't begin to say somebody will come and pick you up or you don't have money to go on enter taxi. No. You have to adapt to that environment to be able to go to work and come back from work. Driving education. We know we were not taught how to drive when we were young, but that was then. Nowadays, you have to teach your children how to drive. When they are 17, 18 years old, they need to learn to drive. If you don't have time to teach them, put them in a driving school and make sure they obtain a license. Don't allow your children to drive without license, please. Number 7, medical and mechanical basics. Our children should be taught how to handle some medical issues. And know what kind of medication they can buy from a counter, from a medicine store. What kind of medication they are not supposed to take on their own. Okay? Some people take medications that they don't know anything about. We have to teach our children certain things that they must do or they must not do about medicine. If they are sick, they can go to the doctor. They should not forget to go to the doctor or go to the hospital. Everywhere you go, you see people, they don't want to go to the hospital. They don't want to go to the hospital. Hey, let's stop that. God has provided hospital to help us. We ought to make use of it. And mechanical basics, how to change a tire of your car, how to top the engine with oil, how to top the carburetor, how to put some water in it. So it won't be too hot. You know, little things. We are all supposed to learn. So our children should be taught this little thing before they leave home. Okay? And then the last one there is swimming and other sports. Swimming and other sports simply means we should let our children learn how to swim before they leave home. Nowadays, everybody, you don't know where we are going to land. You don't know what country you are going to. They should learn how to swim at home, but not on their own. They shouldn't be swimming on their own. You hand them over to people who know how to swim. And other sports also. Nobody should sit at home eating and drinking. There should be some sports that everybody should be used to. Whether you are playing basketball or you are playing lawn tennis or you are running on the track, whatever it is. So these are basic skills that we should do on self-awareness. Social awareness. I hear able to know. Then the year do ta akuyo. So I know better. Mana do ta we. No wa do gbodun ye. Emi okay kino isen ehan no wa do gbodun ye. Emi okay do gbodun ye okay kino mana gwan kan newo. Enen magwa kan we. Okay kino ma mu dia na igbomo. Amudia na igbomo. Ta mudia na igbomo. Benu mwegbe we yeri agbon ya gewe. Era re ba yeri ba benu we megbu we ya agbon ya degewe. Nu pogeva na we ta mu ege na igbomo. Amwege na ya yori
atoba ma woe amagede ya lobi atoba ma woe amagede na ya ye wiwe esuku ege na akpa uwa ege no keke na asudo ta magede na igboma enu ka wetu miamia enu ka wa ma do hu we awe ege ya esuku we do ko gbe pagbe be bupo be ege hin obukome ukeme na kaeni oni amasu ya kwe nu ya pakon ya de bae nu ya kan seku to amege na igboma ma bi o ma e nu pogi had ma we de taru emi ikega yihin awe emi yihin ogi kega emi na te ikega oni emi no gwo ma bo emi no gwo ma bo oye to le lo wa keyin re atagbon na ne awage wa won ede agbago wa won emi ya fefe ede ma no awo emi no bun awo eyihin odo aye bi kega be na machine ya gbembeye be na okun orede bobun re okun na emi no ruwa ohun wo tagbe ya fe oruwo kun na te computer oruwo kun emi ya fe oruwo tagbon na emi na wa ma ebi baba ma ebi ye oruwo kun na okun na aga ya we besuku na tamwade na mo ya de no wo emi paro na te laptop amu yu kegbe okun we no na mu yu kegbe den wo ma den wo ma ye ben church me we do uzo an gbera yi ti ni gwegun ona we telephone orin mo yara emi na ma yi na wi an so wa yan ya we na te homework na we ni an ko ware agmen yu wo okuna yan na we na newborn governor Obaseki kaka bo newborn we money ye owe bupo no ka yan we gwa lokun ya we homework ibi na we ni agben ko ware onu e won no emi eri agbon yi waka de ma e de okun computer do ma e de no mo ya shin ya de no mo de ki go gbo e bata no wa sigbo ni wa kin ya ye de computer no kiri u de no mo iye mata eri wa no umada ni na mo e dan gbo ikana ya bebe school okay, mana we mi ya 2 times 1 2 2 times 2 4 2 times 3 6 2 times 4 8 2 times 5 10 2 times 6 12 okay, mana to ni ogbera ne okay, now 100 over 248 times 172 do gbonu we yan 2 times 1 2 e ya wo ni ya wa moku na re wa pion wa ekina gbe e calculator ruwe ye abata e yo wa no 276 times 142 42 equals to 39,192 iye ni wa e yo wa no eri agbon ika ama mo bi oro wa na udene no awo nu ko gene mata de ro tagwa liwina iwina abo mari owa ege ne de awu na ta me oti ma no kwa owe na ta mo ti yi ma no kwa awu don do bu ya se wa we do mo aba la biezo ya we ko mi du wa bi era me owo ni bu ade owo nu gun egwa liwina gbon so àwọn ata ma we owo nu ri wina me akomo sa lo gba o wa gbon we mama severi obegeni agbon no mama severi obegeni ariye na agbon no mama so ni ariye na e mo ibe gwa liwina ya e be na ya gwa liwina he ugwo kuna ni taban na iwe mi oko ugwo kuna ana iwe mi ekeni una ye ya fe ugwo kuna ya rigbon yi eso ye gbon ye diligence eso ye gbon ye observer no re diligence ke observer ibozege nikin ugwo kuna ana iwe gwali una
Idagun Ika. Uwe ba wo yo te pa wa. En do ka we ma mi no ri yo bo den, ma mi no happy, ma mi no yo de ma no ke da yo ti on o wa gadai. Wa gadai yo wa gberen iwo. Wa gberen iwo. Be na ga Ika, dan lo ga mu tane gbe. Dama lo go mutane gbe enu do mu e we ya nya ogere o no we kan ni wo ri mu na no we ni e be ri mu na no bi e obi e o ka ma no o ka mu bi e ki no na gwa le mu na e ja gu ri ka onu yo wa wo ma ko edo wa la go do wa ga la go do e o di eke e na di o di eke edo iwe nu wa ga la go do ọba nla dabi ibezuku okake no ebe ta ya gwale wuna ha bu wokuna uwokun ina gwale wuna uwokun na mebe yo enu ya muta ya yeko wa de wona ma yore o yore owe iye ma we no wonu di wuna me eri oba no agadi gbera na wa onu ri yobo no buwa ke na iye na gbara iye na umegbe nu ma emi yebe no aya we mi negbe he dega ye o gwale ke na mo mi go no ya sun ki na do yi de kan na mi go o alowo kuna o mi on e kan na mi go na mo mi go na mo mi go no ya sun ki na do gwale una e ke na de ana gwale una idun na ye e bo na ye e ma ye no Iwunare Jakpa, Iwunare Focados, Iwunare Calabar, Iwunare Kaduna. Yan gbon iwo kuna. Ai ma bi ma e be na ya lu kuna he. Be na ya lu ewi he. Be na ya gwale una he. En ma to yoyo, ma yewe ma no ruse, ma wase. Ma na do wa use, ma wa use. Ebe wa ona ni ko pan ezolokun o a mi we me akpo ohun yen ba me akpo eri ama no kebi ya na anya gbon na e ya gba na e do wada ho e ada yan fi logo kwa e ni pa mo e a si okoko a se siga mo go gba ya fe o pa re de ari agbon na wa se siga imoto ni ma fi e je ma be la o wa la we e siga wa wu ya re to e ni pa agbon edo itabun wa o du ma mi ana tabun we ni me tabun we a se siga da yan pa o agbon ibu eno e dade na ja se gbe yewe ya se gbi yen we ona yan ona ilagbon ika o dubai ho agana da we na debe ni mama at school abu na debere ari elisa agre do bia do delo ado vio ye fwa fin ari school iyo wa na gena de yewe no na so pa e mono na o megbe no ya tiebe ana wa debe na lagun ya vio no amana no na oge no o ma ye gba ye ona okun ati okun we lawe okun ruwe okun debe na okun ona eke na setin yo wese egbe yi na setin yo wese ona okun oruwe ma o ka ogebe na ebo ya mokori edo he oruwe ma do wa ma ye hon wa da e hon ya o do you have can you give me the laptop o ka benebo ya di doguma gbina he oruwe ma yi de oruwe ma ye de wa no oruwe na te internet okun oruwe ma okun na setin lo yo wella na setin yo west se na tin la oni ye ma wi mota gbu ya fefe ni ma te babo ni ma te ma ya wasu na ya ruwe ma u don we odo ti ye ma won ri en so we omo so wa e wo ma he wa ja gba ni bi ma ni aya yin
Oga gba de man ni aya yin. Owe na ma obi ogwe no. Obi ogwe ayi oga. Ami wuyo, ami ponroa, ami batabia yowe. Obi ogwe no nikin, obi ogwe na de nikin. Obi ogwe na de nikin. I wanted the laptop, my laptop. Okay, you're done here already. I wanted to show them the laptop. So, Obiogwe, Omobae, Ugungano. Oh, no man, in a idea now, no man, I will be ordinary Obiogwe and Wavino. Obiogwe and Wavino. I will buy. I will buy it and I could go to my Idiomano, ordinary one, quack, what udewoda. You know, if I can ask him, if I is one, Muda one. Go, come here, you are ye. If you have money, what we call. Oh, my name, no man, no, your good. Oh, my yes, who cool among one now, okay, no. Man, yes, who cool again, that mamma, about my married, yeah, machine, baby here. Am I with Abba word now? Ni tawa kama wan mani Yesu ko ye na de na mana yo ikpamba we mi ma isewebo mana do mi awi ma rodi eke vum odi eke vum ma do ya ha sa na won ogbon be ni ma ebe na gbon be school ebebo ebe fo ebi e ama yo bogbon na do vio ne eba mi ogia ugedo izagin da go de yen do adie mi me yo bogbon ne no su yo slow mo be na wa ye machine gbin do yin han mi we igor han ma ya e ma han ma no me be no wan gbin be no wan gbin e be ne fo uzo la ukuki igor na wa be zeyoni ne ma ya gbin no o ibiri wa we no obo dia we ba ya ti aya Yesuku dia we ba ya Yesuku ufeko egbonu ma no wa se ba ebe na ge e di oye ibi do don se we bo Yesuku ma yin ayo o ibiri e ti awin ayo so pon ma yin ayo wo se ma na ayo ama asetien azi Yesuku o ni pa ma no ayo ni sun ta yi fie mu gbo han uzemuzena wazena ya o mano Yesuku ugano maga ye di amana le lian bo mado yo mano ma Yesuku aga ye bebo amana le lian be meta na amana le lian bo o ne do ye bo o mano ma Yesuku o no ma yiwe mi o ye be do ka yi bo ke pa we Nigeria iri mano yi we gwalo yi Hundoni, I want to pay Nigeria win the Bebo, or I Yesuku, or Megbe, no, I Yesuku, Ebu. Muya Yesuku, Ebu. A pen, but I have been tapping the Agmina, or a machine Agmina. But my head, I said, I must say, where I think Lofi, Adamati, Agazugo, no, my way, you know, my way, okay, Kimana, Domia, where he, I said, in Lofi, so Panga. So kwa ya wo me ile popo bie do pa na hi eboda ebi na to awo ebe na ta he oku na computer na to awo ebe na ta he agigele e je na yo bo no na ya kuke na ya wo computer ni ya de ni amufu ade awin ahanke ya de ni me wa de akelomi we idoso tin do ogun o wa system na we are move for you know I'm going ekpopa kan no oh yeah e want igele di ekpopa 100 ni amume me mo gbe kan ye ze awun na yido ni o se ni na kion ye mo bo ma se ye ze ya pika o ba gbe ye be move for e adobe berio akedo mi medose ki dana mi we abi dogo bon bi si wina ari o mami wina ye won ni win ma okun ye ma be na la he o yan ri e bi wina ni o yan ri e bi wina ni ye o win ma okun na
Omi mai be ya mwina he. Ya ri e bi mwina ni. Ni yo pa we ke ma wa. E na la dan be university. Be bona o. Idan we always so gbe ni here we are here. E dan do we go kun na do mi we Otore University pa anti St Andrews. St Andrews. O wa we la bo be e me na wa mo egbe. E be me be na ni yaka university. O ni university o no keke me hen you na. I me be na egbe ya gba. Na bo se me ya fa koko. Na do kun ya yi moto ogo me. Me wa ri e din na bo. Ya ba yan. He was quite going down to film motor. I can at the whole one on a film to Sudo. Mechamia Nagi do. Marisa, a Canada, a Canada, even my own way. Even a Budena garden, even a Bude, a burger or Bude, and at a counseling psychology. Counseling psychology. A Agualocan. This is about a university or get the bear. Ya do mama ekene na ni anatie bebo ena do lawu wa ne gede na do gwala wa no wa don wa be ba na ya ri o ma be sukuni na do bobo kan me na gide ana do total na do gun ana do gun ebe ni viore ya fe ke ni yobe Nigeria ke ni yobe da police bebo na ke ni yo na la dan no dupo na do vie ya la dan odo ge ya o popa. Very good, very good. Oh, Wama. The Bono, oh, Wama. I want to go later. Only Wama. Ogi Suku, a him boro. I Babaya, the Gorian, swim my area, Kaduru. Behind me, go the Angalo. You know, me Wagaluna. Me Wagaluna. Do it now when you walk Polo, ya walk Polo. They can only buy where you was sitting on maybe I go a popala in Mewa, Munawa. Oh, Ebona, where my Evanta don't sokma, the Metana. I do only one. I do only one. A man, a toilet video now, you were Gian in Levi, where my won't be a Levi. And our Polo, Polo, a miso or boy that has no. Opa ino eke manangwa tie bena ye hangwa lo to me ni do wa e do aye machine gbebe we do abido e na you ba okun na gwa lo na gbon gbe no o wa ta gbe na wa wo me ya me be ya to pan ni eta na me ma ho me gwa ye machine gbebe il m'a be dans tes computer na m'a be on se be dio we me aya wona e dio ma no ama ga yo gbo re gbo hi o pe na wa you bo e mata ne o pe na wa you bo ye nu kan o we de me m'a be na aye machine gbe be e m'a be na ya la wo kun computer ya we mi here o we se tin tie be won Eben me do tie na well. Tun da mi ya fe na wa wo na ogo kun na e wa no. Eben na ma e ogo kun na e oje. Iwu na na ri enu ogo kun na e oje. E mata. Owo ye wa no. Imete are ro we ya o yen de e na e gbe. Egba yeye o na egbe gele oyo wa na ma be na ti abidi he ma be na ti abidi he wa re na we wa mu e delitance na wa ni no ti delitance ye ma na ti abidi e figi ma yo ni igbe na wa wo ina mu ro to eya pa wo fi sere iyo boni ari me ya fa ya ri me so pon no na ye ma be ya ta he egun ewu owe na ya wa ti na me na ya wa ti na me be department na
ina riwa die de we ekina ma me atari o wa ni wo wa ni me na bi na university kini ya vie mi yi me te ke le vie mi ye ba bi mi la da moto na vie mi ye ba ina wa ari o ni wa ni na vie gbe na vie gbe me oh ito ya fi on re ke na mi na yugbo ye won mu gbo be bo ni ege ni ta ba emi so gba na gbare ege na yugbo o me gida wa ya yugbo we bo edari o ikun mi me na do gbe kun mi me yugbo moto me na do gbe kun mi me moto me edari gbe na gbe ade ebo ni kepa na te Chicago ni me na be on to ni na be mo man magbaye suku na we gbe do mo he okay na te ka win na gbe akan wala ho wa do gbe di me computer ya win aba e ma no polo polo de e ma no popan be kanadi ba no no pogi sen ma gwa kana taro e ba ya kan abo tawo e ba ya kan abo e ma wa wo yen e de agbe wa pela jan yen wa ye wo kan e bi yamba no e kan yo we bu o mai so pa mai we va e kan na win na o ye we na de bo bi gele mu gbe so e bo bi ya na ya mu na bo ya so do e u wa be tota u do e na ya kan e ba ya kan e na ya kan be bo ni e boss na la ma ke na la o me ni go no ase ba o me ni go no apa ba dire e tuke o me ni go no ya re o ma wa ve ve be no jibe do e o ri ma no a wa be wo e u do ri na te yo te na te tante bo ge de u do e inu go na e boss ya sun e boss no mu hu da o la ri o mo o me no go no ni ya re e tuke no ri o water o me no go no ya re u wa do ti e o u do won tuke no ya re be e o ge ha e wa ma wa mu da ko e be ge va oh u do won de ta ju ala be na ala he u do won de na de u na te u ba na e ro u ba no be na nia o ku na ya ti ya u wo ku na ti o ni ati u ba na wa ti o wa bo ma de wa e o ye be tazi be no u ba e ni u wo ku na ala ti ya do what when you talk aware ti an e wa en wo ti awo nu gben e ke nu ye nu gbon yo de ke nu ye o gbon yo de ke o wo ka ho na ti airport e uri o gbon yo idi go nu ha o te aso no ha no kan o wa be tama won o wa be la de wo kuma de pe ha o wa be la de wo kuma de pe ha ya yo do ni airport nu uri ni awa be wo e o ma ko ma sebo oni o ka wo ka we na yo we la ro de wo ma be bo ni o ti we no wa ni we do mu o we ke nu yo o gele ka yan di a ti do mu so pa e po de o tun no de o bi e we no o ti ri yo bo no le we nu uzo lo pa yi e we de gbe ti e do be yan ri si mu na ya ma se wini ya no do mu we uma amoni ebuka bono di ya ba wo e ebi na ya kan ba boni na kan bo e ebuka bono e ro na anase agala uwala o ayen chola pa no mo fun da bo e awe na la o e na gben yin na wa gbon ye pepe we bu ayo we la o every my we ma o ma se tin ka we de no ni be de mo o me no de mo wa yo we la yan chula pa no do mo wa ni hun do ni e mo ya wa de ya na ma ya gbe bi video o wi me e ki na se a se e ki na la a la enu azitu we ho
na to lapa agba ba odieke ofona edobe na wi no magba agba ba odieke ofona edobe ya re tie ya wi ya osigba bana no lapa agba ba odieke yi yen re a so de bana kede o wa na mamo e no poke ha tawe okoto na fi ai mi ebe obi ebe awo okoto na fi abe mi obi ebe okoto ni be we bo be hu otagbon agba mu yin moto ladian hu daida me moto o wa mu ladian o wa gbe sen yo wa ri bo ye ko ro wa fi e kan Adam be bu abi dam ba fe kidan dam be bu ma hu da wa ne mo bi ebe na agbo moto e ti amo moto kun wa be I moto na fi o koto na fi e aga fe be bu e aga ru da fe ne o se na fi okuto o do be ro na han la na fi okuto ai ti fi awa wo e o e wo e ne o ya we down we down na lagbera ari obi ebe nu e we u lagbera ne we ebe no han ya fi moto na eke no di la emi ami ebe na yowa emi ami yowa be webo ke bo no na o ya fe no ebo no ye di we ko na bi o wa ni o wa na wa ni je ebo no wa ni je ya ruwo bi ebe ni twina oge na ya fi efu okoto beduna uwe be na fi okoto he so pa ma mi obi ebe na emu moto ladian hunda ebi yan wa sunu o la pa na wa ti won ni obi ebe na ya fi moto na wo oni wa o ka wo we ye ladian al ka boga akin de no maye no pupo ogboso pe ve va pe ha sa debo aya do gbe fie were ore nu we mi na kusa oye ya gbe moto kan o hima ko were o pe bi jani yoto e we nu we be ore aya ve de bie la dian merci proof of your insurance oye boge aya ve de bie aba ri aya ve de bie ye e moto nu fini o ma we be ri o yan kwe be we ma wa ti lo efe so pa ebe ma run da bo emi agele sunu an ve de bie ni o yan do gbo ma rebo igo petepe na ya do le moto ni yi an ve de bie ni o yan ze ebi ya won bai na ya popo ma ebun e ma na o ya ye gbe o da be we do keke o bon fun egbe o ma ma o no we be no keke o na we yan fien o na la gobo ya la de o be ma yo dopa ede na ora emio agbaga morire emio no atie awo okoto na fi ave aramo bi ebe agwa aka ogwa moto we gbagwa veri o uhi na le bi moto dan go ugunga no o ibiri eyi se igbe ugie o na bi gba fi moto ofie kan moto ni osun azi gogo yen ma en go zigogo o me kira na dege o me kira na o en ama en ya ba fi okuto logi hion tawe ewi egbera me kebe emi okoto ewi egbera me ke emi okoto ba yo ni ka ewi na u degbe mana wa de afian wa ni o mo kun na afiana ni no mekina ri oto jona yo ban ifo degbe fi won o keke no wa ya mi obo ya mi doctor obo ario sukito e va so awata mi awo te won sukito re yen yo sukito ogun na de o yen yo sukito be dio o sukito ni ana dege ewi no popo iba na dam sage won wa na dam ogo osisi no ro egbe iba na dam ori ano ro ame eri owa no be na gbe we ton se ahan na ewi no o wa ni logo wa ni awe na wa kan bo sukito be do awe yen yo sukito yen yo
o ka pa o ka we no ma ba o me ma ba wa ga gbero yin bo o wa ne gbe ma na o ka ki no on ri asokito on ri owi si mi egbe on ri owi si mi egbe ni am dam is have given ni am dam e we ne gbe ton he o don te ne gbe ma o bu no ri ba we ni e bi he we ne ba e ken he o ita egba imu o wa si mi an ni egbe da ado amazan na ka we e ma ba wo don ri gbowo yi e ma ba wo ga gbe na iwo wo ga gbe na iwo we a ri osokito una are ba to da ba ni ke oge do so oge igwe va do so oge va do so oge ne o abe mo ya don na ba ni abe ka we o we su we gbe nu we la wa nu we do tene bo ma doctor wa mo kanya doctor be nu mana no mi ama no mi a track no one have doctor yanza yo mai have doctor yanza ya feko le ni osokito ni makabe yeyi dan say mai yo mama gbe no ya total awe va we ha we wura mo kanya won no na ba be yo wo mare do ma no yo osokito ya na are ba o ko ge do sota amambi no emi no wa ero o mi ya zere nena bo ebo ma be ye ya be mundia you vient ya be mundia ke docteur et de o ke de so ba gbe kate du women obi boge a en de bien o mana mo ni o se de mo yo me no ahio awa ma mo e ba ya ma emi no be ebe na be ya gba ogo okoto na fie okoto na fina e moto e kai no dia kin o be me na dolo yiwo o ve ke ana sa me yo abeni uma sa yo aka o mweran abe ma mo e o we kana so figbon yo o figbon orebo o aka o amana so gbe sa yo o zigogo o wa na wo ni e su kwa na ya wo ni ugbo so eze kan e taya o wa igban wa so isese abi ati ise wa so ho wa la hin itaya wa ti no dio gbudu imoto wo gbudu yi we ge itaya soto ye ba ni we ama na a tie baba awa ya tiotu na dio au umamoni we itaya ga soto o me na we he ai do ma imoto ya fe ya me jack na ya ti moto mu wi moto ni udo mamoni ye jack na ya mo odukun ya mo odukun a di un yo toto we magoduku na be na do ya fie eta ani be na do ya kie ihe kwa odo mari odo o ma ko no fi moto o ke no be na fie ta ya weri na wa yo we ya laze ya sa so o igbani academy fokanaza o bu ya te fokanaza ile ma no ya mweta ya wi moto we nu we ya fie weri o ke no be na ya fie weri e aba mo ebo eruwa nuko ge tawe akwe kebe iku orisa segbe tawe akwe kebe iku orisa segbe edo mane iviedo mama we akwe akepa owa mema we edon puma be we akepa owa if non say me today ye we make ya ye owi we mi be ebo obi buto ubu o say me today be na ide ya fio boy eri ma bi ma ya mama wa mate pa wa we Eliza o gwa kwa Eliza mama ye to ke na wo mana do ma be call ye mi Madame ma is you video we talk na my mo be na wa kwe e me itam we na o we la de u ya gwa le kino na we akwe be na ya kwe he ma mo fieze o salo gba we ni dan no e ba ke kino wani wa ri o to egbo wo kan na wo even no wa mama be na ya kwe ya gbongbon ovo there you go don have hasana o imudiawa
oi mama e no we no we ato boy o ato boy de fie amen o idioma no o na gwa kweda la ze ese tin la diabo aba ma mo e no so kina ma mo e no kebe iku isa se gbo be kebe iku ori sa se gbe kebe iku ori sa se gbe ta ho even tana even the boy wa ya wa mimi o ya ho ni ahon to pon ni e mata no ro e mata o agbon we na akin wa gbon e metana ogu sankam unda ga mana wan de be do ma o hangi ma gbe bo awa gbe bo baba wa de o ke no awa le e baba do bi ti ma gbe bo yi o wa gbe bo oni wa o yi e be ma tie wa gbe bo ibo na gbe obe me no kinegbe ule na die obe me no kinegbe iku na we da gbeku na gbo ti welowe obe me no kinegbe ofori la dia we gbo ma egbe rame onu egbe rame no kawo no fo la dia we gbo ma o egbe rame no kawo o wana o wa dayan o wa de ba vi gbo me e yo fe e me kinu na sasegbe no fo dan la dia we gbe Emma, if you are no car, you are making. Rabanaji Manku, me, mamma. You say, I will keep quiz as a bit. Uga, you know. I mean, at table tennis, I will back of your corner. Back. When you are by panning, you are such a bit. Avoid to sour. I mean, how will you let? You cannot you let. Okay, no money, Yarrow. Àwọn kan na gbe that long tennis obi ko be no o yo ibo o wa san gbe o bi so yan gbe we kedi an gbe pa na we gbe le we kedi an gbe po awa bi wo yi ide don ni kin o ri sa o gbe ran e no de no ni kin o ri gbe ran e no ya ba wo da ikan a kian ebi sa se gbe a wona do ta Emi sasegbe onyo egbera me no kawo oba wa die ba ide gbegbe oba na me sasegbe e ma yeye azade odo ti odo gedegbe e ba de mi àwọn lala gbo ma so gbo na ge mi àwọn le la ba gbe o ise be bo ya fefe wa no emi ne wa o ti ologon fun dawo yan make na sasegbe biba bo na no ni nafi e kana sa segbe na wa zigoyi be bo aseti ka igo na wa we ze yo na ya make na sa segbe wa aseti ta yo ma sa segbe ri yewe e ke na hewe tun da bo emi ameno egbe na sa emi ameno tun do ni ambe omo àwọn de ayi ma isa segbe no keke ni sa segbe America na gbe ball ni ati soccer. Edi America na gbe ball ni ati football. America na gbe ball ni ati basketball. America na gbe ball ni ati volleyball. Ebo ya kin so pa e ba ni ana sasegbe na ofo na ladian. Uzo la wa no. Be bo di akewe ro ni awe ti park na wa yo wekia o wasu BK ha. Uwa yo we kian lega ofo idu sawe omonte pa wa ai mari nda wa di ba yo mana sasegbe e ma e ba ni ma ta se orede na na akwe ke bi sasegbe wa be ba o edo wa bi da ho na e no igbo wa e bo na ye e magwan kan ebi magwan kan wo ifwe o ore edogbo no wan ye ifwe ore edogbo no wan ye social awareness owe aipobo na ma rin ya fe owe akan yari so lo bo aso yo osore owe ise kama wa fo be de ni ama ai be bo di na uga no be na ya fe gba wa we ma so wa won na ma ya na do no ko wa ye yokako
Awa we man mo ibe we bo dia. So da I na de bia. Ebi no wagun obungbe na setinta. Wo ya fe don ri wa weso. So le bo ade bawa. Ege wa mundu ya dan eho. So bo afiangbu wa. Wa ya man mo o. Ni abe ma bi yan e. Social awareness. Na ye do gbona ye. So le bo no wo do awese ebi na ta den there. Gega afiangbe ni ma. Egi ma mia. Gi ma bi ma e. Ni age so yan se bo be he. Ni age kino ihu kan. Uyi we ma muda yo. Na ho ye agongon we gu ma o. Yo bo ni ma. Ni Jesus Christ no nyama. Isa. Wa ya bo kan o. Wa ya ni re na. Wa bo kan o. Honorable Obatogi obo kan o. Charity Ozigbo obo kan o. Sister o. Koyo o. Charity Ozigbo koyo obo kan o. Obo kan we so na de o. Mare de gbe bego o. Ori manedo. Omoka o obo kan o. We so na de o. Niki edebiri we so ami edenure. Akidime we so ino dia dan we so Obatogi we so isokan ko yo ami eden isokan re isokan wa gele mi agbona o isokan aso obo o eribo akugbe ko yo bokian patience okuns obokian agadi aye Obatogi obokian ko yo okuns patience ko yo Maria Marasun ko yo afiangbu ami o Brandy Koyo Sarah Joseph Koyo Patience Gehon Koyo Nogogo Mema on Sunday Koyo Ito Han Ogun yi Koyo Edi Tegarewa Oyo Amie Edegbo wa ale lebenkian Sabo afiangbo o Edi Tegarewa Waila Okoro Lilian Oshodin Okomen Fred Abokian o Egian Ruwa Edopagbe Michel Sahon Koyo Lilian Agbonawa Lorenzo Akidime yo Helen Masun yan bungbe wa setinti yan Helen Masun Edith Idada Akidime Koyo Uwozi PJ Uwozi Ozamudiabe Koyo de Samudiabe Koyo Akidime ege Sagbavu Obokian o Helen Sahon aje ijoka Koyo aje dagba songelede Koyo Dr. Agahowa Koyo Sylvester we so na re o ye mi obi ra ye be no we do give ko de re ye ba o akidi be re amandasun Koyo obi mo ga ni no pobo no wa Joseph faithful Joseph aje ijoka ege Koyo isokan asabota Koyo Washington sai ko egwa fun Brisbane oviawe Koyo marvelous erunse abokian John Obatogi ni magbagbin ohun fi egbele ni ki o John Obatogi Esteban Joseph Mamie Treasure Asamota Edos John Francis Dausa Koyo brother Elizabeth Ohomba Koyo Atoni Egwavon Owan Koyo den were uyu amio Egwavon Usazu Michael Austin Lagmontan dabo dagewe ware be madagewe mudabe ni we agba ni be ne bogba uyu amie Koyo Adopayi Koyo Sazuwa George ọmọ oyi Morris emi yogo ayetin Teddy Ogiabian itwa obiogi Koyo ọmọ agbala America na weso emi yogo Sazuwa George pon wosa oduwa oge ọwọn dama oge Eunice Igbonosa PJ was you in life na wa ya wa bokian
Uyi wa mi so aba de ba wa twen ya me o twe baba ma tu ye me aka mi ya ni aga ikon wedo oni aga ikon ya ni kon ye me party oko hey na do le wi ma ye no on wa ya o popa on so egbe o so egbe na ya ye tin gbegbe mo fa wa na do afie wa yo do afie peteke wo kwa ma ken bi ra ko ye pa ma ken ba ina ken gbegbe kan e be yo de ma ye de ma ye e bo no mo me party re yan gbegbe yan kan be yo oko ba ja ye nwa awe bi ma de ye man redian uga wa tare de gbedegbe bokin e dokpa ma yakin e dokpa ma yakin madage ene benigben e dokpa makin e those are one e dokpa ma yakin ola wa we bude yo we ni age e ki an soto na gyo paka wo ki si no ka egbe gbe wa na e ma e bo ya yeke aya se bo godi eke saba no de ba wa ya o awu an do we kin ya kwe na do neru saba de ba ma yu gwo egwu ma o afia ngbe wa ami o we baba do wa uye do wa tendo ebo na we baba wa ya baba